Id-dibattitu dwar ir-rapport tat-toroq fil-Mosta imħejji mill-kumpanija tas-Sindku Shirley Farrugia u r-raġel tagħha ħa żvolta ġdida. Wara li r-rapport inżamm moħbi mill-Kunsilliera tal-Mosta, dettalji żvelati mill-Orizzont juru kif id-Dipartiment tal-Gvern Lokali ma kellux ħiel li r-rapport ippreżentat lilu kien imfassal mill-kumpanija li s-Sindku għandha l-isma u l-interessi fiha. Filwaqt li refera liġi li tirregola l-Kunsilli Lokali, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Gvern Lokali Carmela Bela sostna li s-Segretarju Eżekuttiv u l-kumplament tal-Kunsill kellhom ikunu informati bl-interess tas-Sindku fil-kumpanija. In-nuqqas ta' dikjarazzjoni ċara fir-rigward tirriżulta f'konflitt interess u l-ksur tal-kodiċi tal-etika stabbiliti fl-att dwar il-Kunsilli Lokali. Mistoqsi dwar dan, Carmela Bela qal mal-Orizzont li d-Dipartiment kellu jkun marraf b'kull dettall. Jirriżulta madankollu li dawn id-dettalji baqgħu mistura u fil-Mosta ma sarux aktar minn 90 triq għabbażi tar-rapport tar-raġel tas-Sindku Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem dan ir-rapport sigriet tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra wara mistoqsija parlamentari mid-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis. Ta' min jinnota li dan seħ biss wara li Kunsill Nazzjonalista żvija lill-Parlament u preżentalu rapport ta' Transport Malta imħejji 3 snin qabel dak mitlub mid-Deputat Laburista. Fl-aħħar jiem il-Partit Laburista qal li dan ikompli jikkonferma l-istil xejn trasparenti li bih tmexxa l-Kunsill tal-Mosta u li kawża hekk qed ibatu ir-residenti Mostin.